Motse wa Lekgalong o na le matlo a feta le 250 mme fela ga ona seteišene sa sepodisi. Baagi ba mono ba dirisa seteišene sa sepodisi sa Marikana seo se leng sekgala sa dikilomitara di le 60. Ga re itse gore tshwanetse re etseng ka gore police station e kgakala, di-case tse dingwe di na pending. Ga ba gabe founu sometimes nako nngwe ba tlo go founela ba go re no come and report the matter ka o sa ne phakela. Sina Sefora wa dingwaga di le 29 o ne a bolawa beke di le 2 tse di fetileng. Setopo sa gagwe se fitlhetswe mo tlhageng gaufi le kwa Gabo. Ngwana ke naza mona. Ngwana go patlotswe. Ke ne ke bona fa le fale gore ke sina ngwana ke. O sentswa sefatlhego. Balosika ba re ga gwa nna bonolo go bega tiragalo eno. Ko switch button ba tla go tsenya mo nambeng ya Marikana. Namba ya Marikana e tla laela go fitlhela be go dropa bone. Go sena gore ba e attenda. Kgabagare sepodisi sa porofense se rotloetsa baagi go tsenya kopo ya semmuso go mokomišenara wa sepodisi mo Northwest. Se re ka se buang ke gore melelwane ya diteišene tsa mapodisi e golagangwa le ya dimasepala ga mmogo le ya dikgotlatshekelo tsa bomagistrata tebang le go kopa go agiwa ga police station. Re kopa gore baagi ba dire kopo ya semmuso ba dirile go mokomišenara wa sepodisi mo porofenseng. Sepodisi sa re se santse se batlisisa tiragalo ya go bolawa ga Sefora ga go ope yo tshwerweng ga jaana. Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Lekgalong kwa ntle ga Rustenburg.